Achawi Kamadaya Baobing. BJP State President A. Sharda Devi, former Deputy Speaker MLA MK Pressure Shimrailing Soda, 45 Chingai SC Karesada Tambal Campaign Yawa Haira. Seva His Sangathan will run a COVID-19 Vaccination Awareness Relief Campaign, Kala Horticulture Awareness Campaign Ayako Matide Rumi Haira. Assam with Nagaon District Kalia Borli, Zingum Turuk Shanau Akali Now Shanau Gutumna Satat Haira. Laikayang Otor, Aja the Tangkhul Express with Pau Chungsangla Jajo in a Pamidele, Pau Ping by Saina Anganangrumsa. BJP Manipur Pradesh President A. Sharda Devi Aya Ukhrul District League Campaign Kada Kunga Dadai Dali Vashung Haira. Sharda Devi Ringwili Kavali 45 Chingai SC BJP President Bijoy Shatsang na welcome Sakwi da Tongau Kuna Jongkom Gavai Milaga welcome Sakwi Haira Chia. Ringwi Kali Sharda Devi na Gashitui Kamili Ujala Gas Insurance Jivan Yochna Ayushman Bharat Hikata Scheme Matalak Aina Shichin Kavai Katsat Sang Mia Kala CM we Go to Hill Go to Village Maramlila Hang Sanga. BJP General Secretary P. Primananda Maitei, BJP State Manipur Vice President Ukhrul in charge Jidananda, former MLA Dr. Kushim Riva, BJP intending candidate MLA Mark Luiting, BJP intending candidate MLA Ningam Chamroy, former Deputy Speaker MLA MK Pressure Shimre, 45 Chingai SC BJP President Bijoy Shatsang, Chingai Booth President BJP Ukhrul District Mahila Vice President Kapungwan, BJP Ukhrul District President Thoting Kashung, BJYM Vice President Ukhrul District Bearson Shatsang, State BJYM Executive Lennon Sharat Kala, 45 Chingai SC with BJP ADC intending candidate Atum Binghi, Sharda Devi Ling Soda Yau Kavali Zanga Chia. Sierra Kong Chairman V. Ninkhana BJP Li Katom Dalai Gaji Hanga Kala, Sierra Kong to Mahadev Chongfa Makamathaji Yang Sang Milo Gajila Hang Sanga. Siraro Kongwi Community Hall with Maram Lila Hangda, Kareli CM Kada Community Hall Samira the Hanga Haiji, CM Li Panigung Saklu Kajila Hang Sanga. BJP Manipur Pradesh President Sharda Devi na Chingai Kendrali Yau Gagahi, Ringpalaka Kala Gagahi, Chingai Kendra we report Kui Kavai Wivang Neda, Yarili Hang Sanga. Rara the Kala election Hili support Samilo Kala Aja 45 Chingai Esili Yau Kalagami. Hiakana support Kasat Hilaga, Chingai Gendra Hili BJP MLA election li Kalagra Gaji Shit Kasang Layada Hang Sanga. COVID Mimawatam Hitaran Ayarli, Larik Tam the Kalay Otsada Langpay the Kalay Hili, CM the Lamtalak Aina Otsara Haida Kala, China Tumwi Leishi Kami Godom Kami Manga Aina Gajila Sharda Devina Hang Sanga. Vaccination Kap Kui Kavaila BJP President China Kasat Sangmia. Dainam Kali BJP Manipur Pradesh President Sharda Devi Yau Karahi, Ringpana Ya Gaji Hangda, State Party Akawi President Hitada Village Level Yau Karahi, Hida Kareng Saya the Village Authority na Ringapataraka Pong Shoka. Dainam do Mahadev Shongfa Matada Makalay Kala Makamata Maramli Matada Yang Sang Mida Semilo Gajila Pohaira. Pungraga High Congress Shorkar na Samira the Ngashid Hailaga Ajarashung the Masakami Kala LM Block Akasada Matada Function Sami Kavai Wivangla Sharda Devi Li Pohaira. Sharda Devi na BJP 45 Chingai SC intending candidate MLA Ningam Chamroy Face Kagatuma Medical Camp Kalemaina Rungkami Chilila Yawada Medical Camp Chiwi Doctor Kala Nurse Pingli Ningashi Tuila Sharda Devi na Pong Shoka. Sharda Devi na Kavakung Pangachiwi Aunga Katana Pinkala Church Pastor Pingli Sambangquida Kung Pangawi Mi Pingna Ringapaning Shitaraka Pongshok Mihaira. Seva His Sangathan with Rani Akasada COVID-19 Vaccination Awareness Relief Campaign Kala Horticulture Awareness Campaign Ayaka Matili Irung Mihaira. Awareness Campaign BJP Manipur Pradesh Kisan Morchawi Vice President Ningringam Kashungna Makok Mida Sada Kalena. Campaign Chi Chahong Kalen Chahong Chingthak Chahong Parungkala Ke Langli Kong Mati Ping Hili Rung Kamina. Rani Chili Richum Now Ping Li COVID vaccine Kakabwi Kapahang Chiteda Kapwing Roxer Kavai Kasat Sangmia. Ningringam Kashungna Awi Tui Gahai Mirin Atamli Anapekar Kui Gahai Ot Mangawi Maramli La Pejiteya. Mirin Ling
Mirin ring pha leya lak aina okti se cha kha richum naw ping we tung li leya ga ji hi ningrengam na hangda itum ahang lui thingphun lui wat khawa hi sapai akhawa ngasam khawai sa hausa ahang lui khawa paliwa athai shirai ayur ramgalei hili lingsang khawai sa sada ka satsang miya thai shirai lingai laga apong mathai la pam da khle leya kha paumilo anami ka pai miksha mira da ningrengam na hanga Shikai hog her hameng hikatathai kai khangai lila anang jon mi ga ningrengam ka shung na hanga Shikai gala athai rongwi gazat khara tharan khina khala ka ji mathai la gazada la thi da klai saikor hikatha da sama mai ra khala ka ji la ranei chili tamchi thai hang ji thai mi haira Ari hon kasak atam hili ka chot ka chang thai khami sada khong mati ji we rijum naw pingli hand sanitizers mayang pai pias kala machi yaw mi haira Rania wewang kala nga John mi gahai wewang khaung ping chi we aw nga ping kala village authority aina richum naw ping china ningrengam ka shungle ningshi phongshak haira Assam with Nagon district Kaliaborli Zingum Theruk Shinau Akali Naw Shinau Gutum na Satat haira Zingum Tishat aina tharada akawil lungli leidek le mayor naw gutum ji mobile phone li pornography yang chi da hanga Ochot chile pornography yang kui thada sarada ga satharan naw shinau pawachina makhamya aina atumna shaulaga satat ka haina chia Ochot hi Tuesday shoktang misali naga lungui shaukai khwai pamli ga shokna Naw shinau pawu angun chiwi toilet li samphanga chia Naw shinau gutum jili Wednesday yautang police na tukui ga haina Zingum tharada aga chiwi avali la tukui haira chia Now gutum jili juvenile court li kuiwalaga correction home li wahai haura da hanga Ochochi police na pungmukada matiwi alungli Pashok Shabhawa da Naga on Superintendent of Police Anand Mishra na hanga Shoka haiji zakshila ga hai akana naw shinau na hikata otsak sa shabda khle hi yari saikora ningkharik rana kala itumwi society li mashungkhui gi gi phaninga khui darkar sahaira da SP jina saklak aina hangsanga Manipur we richum now COVID ari kap kapai bing cycle rana kathakwe alungli kap khiranu the state sarkar na ngarang kimi COVID vaccination express aya Imphal East wiwang milishit haira COVID vaccination express hina gari aina shimli COVID ari kapwa migi gichina Imphal East wiwang COVID vaccination express tharada phanga flag of sami haira da CM Biren hanga COVID ari kap khui khwai khi kha ngalang gazar malai luila kachichawi khamongli kap ka khui sambang bai gahaina da CM na hanga la khabang India ngalewi richum now being COVID ari kap khai machine crosha ka kashung haira da BM Modi na ringapha phongshok haira COVID ari mi chia khana kap khai chi vaccine century hoda doctor bing nurse bing kala sharakhui khai psychorally Modi na ningshi phongshok haira India li COVID ari kap ghai machine crosha ka ghai hi United States li kap ghai machine li khanishi matai Japan wili phangashi matai Germany li chikoshi matai kala France wi kap ghai li tharashi matai ya da sarkar na masota hanga ngalai bing chili machine chungmai matai da kap hai salala itum na hili phani ung pai gaja India ngalai hi wa mi phu chungmai kap gaja ngalai sa da China wi thijangli ga khaneling sa da lai India ngalai wi miphung chaili COVID ari kap pai ga hyping akhum hangshini da phangana dos khere kap khui haira chia Jammu and Kashmir Ladakh Uttarakhand Sikkim Himachal Pradesh Dadra and Nagar Haveli kala Daman and Diu Goa aina lakshat web ngalai hiping hili kap brand bing saikora kaja 100% first dose kap haira da hang NSCN Reformation NSCN Arkai Haurada Laya Gajipau, Zeta Kaleji, Vice President Agato, Job Hina, Termida, Kaigi Gaji, Maning Mana the Hanga. Split Sagi Gaji, Maning Mana, Reform Sagi Gajina the Hanga. Group Chiwe Alungli, internal problems, Achakom Aina Kaleva Laya Chia. Kas Split Sara Gaji, Ningrin Malay Mana. Chidada, Kashaji, Pap Tangwi Gahaina, the Chiwe member Akana Hanga. Kala Arihon Indo Naga. Chan ngazegwi Twitter honjingjing khalai atam hitran ngakai gi gji machana mana da NSCNR na hanga kala atum saikora nagana uping wi wang otsa da khalai sahogi da nagana uping wi suggestion la khwinga yiya gji hang sanga ayang zin we report atishur da Ukhrul district li COVID positive mi mati sampang lui haira COVID second wave kara hili Ukhrul district li ari rashung da COVID positive sambang hai hi ayawi matiji zangda tinga shaji shat tumra kashung haira chia ari shangai na COVID care center li ngahagasa mitara da khanili aya discharge sada
Ariri Ukhrul District li COVID kagzami machine hangturg leida DSO report na chithaimia. Ladluida kamataya pauping. BJP State President A. Sharda Devi na former Deputy Speaker MLA MK Pressure Shimreling Soda 45 Chingai AC Karesada Thambal campaign Yauba Haira. Seva his Sangathan will run a COVID-19 vaccination awareness relief campaign kala horticulture awareness campaign ayakong matili rumi Haira. Assam with Nagaon District Kalia Borli Zingum Turuk Shinau Akali Now Shinau Gutumna Satat Haira. Arju Pau Hen and Chang Haira and another claim to Zai Corally saw Kamia Zimik Shok Sasser.